Kodi Airtel because Rwanda kuko Rwanda rwigize Airtel the best. Airtel birabyemiye ifite connection yuta cyane. Wivuga cyane. Ahubwo wahimba. Nayugo. Turayibarura urazana karaba. Wamamaza n'ibyabo. Bamubuza kuvuga. Byinshi nagari. Memory card tuzifite kandi dore ni kare cyakazi murabona ko ihari. Shanaga besho uyu muntu n'umunyakazi rwose. Umuntu ni munyakazi. Yakaze none se wa wibuka ikoranabuhanga ryaraje. Igihe umuntu bino babisirata. Telefone se tukayisirata do. Oya no mwate. Telefone ya Airtel. Uyu muntu arabikora. Ahubwo wabimureye nkagira urazana karangamuntu tuyibarure noneho. Turayibarura tumara kuyibarura uragurira amayinite. Nako subwo ni ngombwa nabyara. Ni ngombwa kuyibarura kubera yuko yitabaruye nta gikora. Turakubarurira vuba vuba rwose. Ahubwo ikibazo gihari ni kimwe rero. Banyikubaruriye ariko kubera yuko tutemere kubarurira ku muhanda birasaba kuzasanga kuri kiyosike abo nkorera hari ikayonza kuri kiyosike naza kuri kiyosike nazakubarurira simukadi kubarurira simukadi ari mu muhanda birashoboka n'umubare w'ibanga wanjye niwe barebanga aho turahugura nta kibazo aho kuri kigo cyangwa kuri Airtel ariko kubarura noneho ntabwo biri bukunde kubera yuko hari aho nkorera muri kiyosike ku muhanda cyangwa uyu musaza arabizi ntabwo mbeshya rwose ntabwo ntabwo mbeshya uri murabizi ntabwo mbeshya bwo